yang ni kuat ban pini fitak no ban redeem yak tu coin pe filayo ban bon pe pi prok ki bang sen yak galing bon prok ki bau ngai yak ka link yang maka fake henry real pe minta kan ka dai ka real ni fake ini pe minta ha kan ka video te kan video kan aja minta view thì là đó nên chúng mình bakwa ban register you know app pinyo free cheese paki teliki coin dak ba pinyon ha room ya link ha ka link description jonga ka bang lebu harum jongka video di ban register pihak banyon ha ka link harum jongka video kang ba pinyo free cheese pak tadi ki coin baru dapat install po Play Store pinyo watang si coin ro te ngangit pinya klik hakan ka link hapo description kenapa pinyo ya chispa teliki coin ka piyo nga ti kumno ban redeem mentang ni pik mentang ti chua bangan redeem ya kata ka bangadon coin menta sajar teliki coin dengan pini chua pi na po ka game junga mentang adon kana teliki diamond ti kenapa pinya ngai berok mo ti mentang in play chua game junga chua chang page menta hang ni ngadon zero diamond ngadang don not diamond tem menta ngan bak na ngene ngan persyang no ban redeem te page do bakut kene video ayo nem yo tem menta ngan persyang no ban bak ngene ngan persyang no ban redeem te so ban redeem ngan copy chwa yo ID jonga bang sip apo kontak ngan ya page yo ID jonga ta thot ngan thong ne my prepare ID te ngalap yo ne copy ne menta edit copy ID dong apa ID dong game dong tentang kopi. Thì orang ada kopi ngan lek sport. Kau tu apa sebab keteng boros tak no. Dengan ready yang tay koin kemudian. Thì ban ready batai chuai pi kuno ban penun kam ban news ban yo koin nau neu total up. Thì pede ban pendep ya kini ki belong ne like 5 push invite 2 user and get source pak coin terus kasan nong source pak lai coin di pin post art lagi image pinyo klan chipo coin but post kowe ka video pinyo chipo coin but view dash podcast for kendai per minute pinyo chispa per coin like post lagi post pinyo like per coin share cepat post pinyo apps point dak ba share hapo ke WhatsApp group jong pi hapo ki WhatsApp number jong pi beran hapo WhatsApp de kibun ni ki ba pha ne ban pendep ya ni complete de ban redeem menta de tha ka kopon de nda la poi hang ne kopon pinyo ni game de ka game kalap ni hang ne Free Fire de minion ni ka Free Fire thì hang dengan redeem no menta ya ka san totally diamond tapi tentang ayo nem yo ya mentang la dan coin ko ba sajar arspa kasantli coin dengan persyang menta ban redeem kalau no dengan PC untuk ID bang aku pi mene tentang la de copy dan chip pai ID yo bakla ar lai ar san kendai no kendai sau ar dengan I redeem thanks for redeeming. Reward will be given in next 7 working day. Peminta kasih por kerana menpoi diamond. Dan dengan ada pending. Ini apa hadu bah? Kini ka coin kan sukses. Mentang hang la de ban redeem tiklai nga sukses ne de mentang page no ha ka game Free Fire ngam ta ngadon kana tuli diamond de meneng ada play pi ngadon diamond zero diamond de mentang page no ha ka game junga ngadon kana tuli diamond de mentang play ka game Free Fire junga ne nyap chwa do bangan play ka Free Fire junga hang ne
te pet mentah kemudian notebook te natarau aslam te mentah pet melayo ya way karakter beteng Joseph te kini ka jing redeem kalong kumpa tobo phi te kapat tobo ya unu Joseph te ngampat yu tobo potang sisin ru andre mentah ngala dagang style melayo penban ya unu Joseph karakter Joseph te Diamond PE mentang don san putli haka menem don diamond mentang don diamond zero diamond re mentang don san phu diamond tengai perlok snow so don flashai kaneka aprotar kalong kapa shisha but nanti ko akan download dengan app sulit hapok link description harum nama video shispa di coin nak benta ba join te nak kaparo ipi ba pin subscribe yang ka YouTube channel Jangan lupa ki bom pat dan subscribe. But what kalian ban share ni video. Kenapa ki way tip lah ya kan ka style ya ka trick kepada siapa ini up rotar ada kuat diamond ada kuat DJ lock way. Jadi tang ni ka style. Flash pun vlog ini kan lupa tak way kat video kulai sini.